Hi, welcome back to my channel. I'm giving Dr. Neha Sinam. I'm a plastic surgeon and ngasi akhoi sigi video sida Mahing gi matang da finally discuss tawrase mayam na sigi topic se hanadagi adum sigi topic matang da video sem adum haidana layerne. So finally melasma gi matang da points ka discuss tawrase kai tawi ino melasma se kamain tawi ino kari scientific basis lege kai tawraga melasma se thokan ge kanada tawen ge and symptoms kaino kamain diagnosis tawi kamain treatment tawge haibse sigi points mem si videos da learning mina se. So firstly melasma is kaino is a hyperpigmentation amani pigment haibdi khigi color gum haitare is khigi melanin skin da yaw melanin je skin gi pigment ne sun exposed torogadi tanning tawi melanin production hengalaga khigi kino se complexion the dark ocean there. So patches the mapakard of like forehead, cheeks, lips, and upper lips and quick chin. Not the tabuzi quick forearms go exposed to the tabuzi. Right, left, both sides the one leg. The key brown or dark grayish brown type key patches kar lak paze si se koi melasma koi. Si lak paze kaya kai balegi. Si nado nate, hakachade nate, si sin cancer on the nate. But si taro po siya cosmetic concern oy man na wakan nung ay tapos siya and tabok sa tabok kot pa adusu padar po ay hadi mayam mangga adu lay bagi tat pa nung ay tabi pasadain kan bagi. So si se magi causes kari no kaya we tawri no have say firstly sunlight exposure si quite important oy point oy jini sunlight exposure tawri na mi khudimang ta tawdoi natte adu tawri ba tawrakadaba mi dudadi sunlight exposure se am important factor ama oire melasma tawrakadaba mi duda sunlight expose tawrakadi hena tawrakani sunlight tagi pura lot laga leitare hadi strict sunlight avoidance tawtamni sunscreen taibra phi na kupsala thambra natraga yum dei thoktabra ma tawa. Next important point say female hormones ka mari lene se kamai khangi no haibdal pregnancy matam jam tawali oral contraceptive pills chabada tawali and hormone replacement therapy hena sigi female hormones ki treatment pirakanda situ tawali. So pregnancy matam da hormones se hengali estrogen progesterone je si kanda 15 to 50% pregnant women da tawale tawre melasma se and pregnancy matam da tawa melasma je Chloasma kawi mask of pregnancy hainasu haine naming se pregnancy matam da mask ki type ta saida tawpanina. Then oral contraceptive pills chaba ang sai gi hai gi hormone replacement therapy to sinatana hidak atopa khar leibi ai adudana hoi skin je light te hena sensitive oiba light te hena sensitive oramina magi light te expose to boga melanin production the hengalak pa amai to hidak su khar leibi ai natraga cosmetic products khar leibi ai aduna jo skin je sensitive ohenba hojiki light and cosmetic seasonaraga kana doisaro hojiki melasma jo induce taraga khoi dark patches il hanba atopa prostate cancer da hidak piba malay males ki prostate oidine prostate cancer hai jese sida diet hai silvestor hai ba hidam lay aduna zo induce to bi atopa thyroid hormone zo mari lena bi hai and yamaru oiba mana genes genetics family da run to bi melasma hai ba around 48% me da di magi family da history lay haina haine 48% da and around 52% da di magi family da hanan leitaba mana magi family da melasma tawpa ahamami obi ai adubo adum half mukti family history layon le melasma tawpa se so masagi magi family da ran tawba problem oiba and masagi hormones ki problem oiba plus sunlight exposure plus masagi thyroid and cosmetics kara hidak kharsi nabi side effects ona sumaina sign tawbi ai cause se but sigi mechanisms jam complex ne chap manaba condition da mi mal helaga hadi sunlight chu chap man han ba same family de oiba mazu pregnant oiba mazu pregnant oiba amada melasma tawpe amada tawpe so exactly karina oi no have the khangbalate adu bo khoina scientific basis ti ngadi magi manung da chemicals ki study me amam lay hormones ki study me amam lay adu bo exactly kana tawni ke gi tawni have the have ngamte now
nupada henbra nupida henbra obviously sai pregnancy ki wari myam tawre female hormones ki wari myam tawre dina nupida na henle studies myam yeng bakanda nupida 10 20 30 times mu hena common oi 10 to 30 times mu hena common in nupada ki and age group haragadi angang machada tawdoi nate yam ahanda tawdoi nate sigi reproductive age group se koi around 13 14 years tagi 45 years mu ki age group sida khwaidagi common oi melasma tawrapose so sunlight haraga masagi sunlight ta khoi rays yawi uv ultraviolet a ultraviolet b and visible light haina so sigi khoi ultraviolet b khatang degi protector bus sunscreen khar lei adu khatang taraga yaroi kaigino the visible light na zu melasma condition dadi visible light na zu ultraviolet a na zu induce sawe sigi melasma gi condition so yam strong over sunscreen guma daka lakani yam strict sunlight exposure avoidance daka lakani so magi treatment haragadi first diagnosis skin doctor amda chatpa kanda adum yengaga khangani haidi test ka yam daka ubnati but sometimes condition kharaga kitang confusing or pia aduda test macha amani na confirm to bi that is melasma ne atopa condition nati have next magi treatment say first treatment hanjan hai sine sunlight ti avoid to but treatment to gera sunlight exposure se sum tawle gadi melasma se dum melasma gi treatment tawgadi fail hoy ani adu treatment tawdu bor ga su melasma se sum hengalakani and phabasona nai roi sunlight avoidance natraga sunscreen taiba kinam kupsan ba anything sunlight gi yamna sunlight chi pura enemy type da khalaga hingba tamni melasma tawgadi next procedures khalai derma abrasion chemical peels laser so sigum baze tawraga hek phani habus leite pangtong tawraga pharoi and pharoi habus nate pharak pa yawi henjalak pa yawi chap mana lebs yawi so aduna skin gi expert over doctor amana jani yengadabne that see say kari level da lege magi pigments say skin gi upper layer or inner layer or outer layer da and karamba procedure na kana gani procedure ame hek toksaluraga mi amagi tawraga khar kanaba phange mi amana toksaluraga skin do hen sensitive oraga light da amuk expose oraga hen amuk melasma do henjala pu yai so aduna case by case individualized oina expert yengadabane hekta yum da hainaraga magi di friend amana magi di melasma tawramane cc tawraga cc naga phayena amagi su loin phani have like so yam difficult to handle over condition ne situation ne melasma habase so atopa keke tobia hairdi OCP chabo orgadi OCP lepaga tokhoga yengba atopa hidak khar chaba leragadi karamba hidak na si induce toba oramba yai na khando oga hidak to lep na bohna ba hana seasonal cosmetic things is hindu oga yengba karamba cosmetic na ai melasma ai hana seasonal na hen induce to result no adu khandok na bohna ba simyam se tobiai treatment ki matang na hena detail oina next video atopom da discuss tause si video se kane na khalagadi like button nambiramo comments su habiro and kinam hangning ba hangning bale su comments dum habiro atopa video topic hangning bale su comments habiro and mahing tauba khangna ba mi legadi si video share tobiro thanks for watching this video next time next video don't think na say bye